Shubor nakaslem jong unongsan hima. Laingut ki kertong ka United Democratic Party ha ka shiterik urumphang ki ladap thap ya ki kerteng ha ka office USDO amlarem banyakun ya ka election MDC sha ka JHADC ka banlong ha ka arphoi terik urumphang arhaja apusan. Kini ki laingut ki kertong na ka UDP ki kenthop ya melding swear na ka first war East constituency ukat masar naga second war central constituency but uchlur lamin naga third war west constituency. Kini ki laingot ki kertong lasan randau MLA ka UDP ulakamen rumboy ringkat ki babun ki nongkershan. Barok laingot ki kertong ki lakular banyang yakun na kabenta ka jing bahajing miat jong ki patba ka constituency lada ki syak jit ha kani ka election MDC. As a candidate to fill a seat in the second war central district council constituency, do swear in the name of God, solemnly affirm I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India. The next ni nga kamu candidate yang ka One War East constituency Midling M swear jadi file ya nomination paper yang dengan kamu kandidat yang ka constituency Hurakowi kajing temu wakmat yang atau skri hok wow kit ya ni lengkor ni benta constituency Hurakowi wa kawan kajing yang ka constituency to wikre lang sirup wa kicnong kitau wa kinong chong wa warok ilekahi Warok Kawi teh nipor nga kamu kandidat em ke jingkermen na waskem wa ublai ke ya luki yang to upoi ke thong ke jingjop ke jingkerpat yang nga kamu kandidat yang ka One War East ya warok kinong chong yang konversi usnya bha pi ke diang ke mon pi yo cekri ya ka konversi jadi yo pi de bonteli kisnem akid ba ya kani ka kam ni benta ka imlang ka salang ni benta ka baha ka miat ni benta ka roy ka par umju hewan benta wa emlang suruh bai wa ki pai ba yang konferensi Warok Kawi Ngade ikat kasar i kandidat yang ga UDP na ka R Ward Central Constituency ngadap daga jeng sukmen bangayo ya kan galat ban ya ereng ya kan election MDC naka party UDP nama baka party UDP kadai ka party kabala iloy ka party ka batresitom ka party ka bomju syaliang barkumju ngaku mukan kandidat bat kinong kersian ngiyai suk musim balangi sya kabang tiro hakane kapor lada upay ba uibit yang banganlong unong mikmat banganlong MDC hakane ka kanti katang kaba hakmat kalong bangan tristom ban pengklain yaki an hapo jong district council ban pengklain ya kasunsar snong sunsar thau kasunsar right sunsar elaka ban pengklain ya kariti kadustur kabaya de bat kajing ajai syaka kami kabaya de bat ka kenkhur kenjai kabaya de bat kasyong ka syongman kumju ladang ayo ya kabor ladang long MDC katong kabanganon kam ban penek pensa ya ka jinglong try mantrai ya ka kendeu ka siap sakaway akwa ban kren hangne upay ba ubastat ulat tiblut layo ilut kisiting MDC kibadon hapo JHADC baro kinang tang ban siting hakapor election Henry Kim Don Show ya kata kajing tiblem kajing sengolem Henry hangi hikibriu Henry hakmat kibriu hakmat ublay kaan ka ba krautam kade kaan kajing tiblem kajing sengolem teh hakane kapor nakaliang jonga humukan det jonga party UDP ngakot ngawer ya baro kisnong getau kenthe bat sunrang samla samhoy bapin sngobha ban ai kajing gersan yang kenang bangan yo ya kajing job kumbang ala kermen hakabom